इरांग से हुजी की फनदी मतम में सांजले कोई था तरा मदुई से अप्रैल की तारीख अहम से चपचान था तरा मदुई फा करकान कोई हेंदोरा बन है बताई लोंगी से अदम मयाम से ना कोई हाई से लाइरिबा कोई रूलिंग पार्टी से मसी यामना सोला बजाला चाही म फजल कदर बसे याम सोले चाही म फजल कदर इरांग से हुजी ओरोशन पुर कोई ऑफम पुंग लेतरी कैम फोब लेतरी डबल इंजीनियर दे हाइरगा हुजी फावबा मयाम की बॉयस है बतारे हुजी फावबा कोई सोल्यूशन से पुरक पंगम से करी की नो हाइबो हंगसिनेबा साइ मतंग से जाय करी म थंबिनी solution porok pase keno solution poro se mi noi hai ko solution je ka mai porok do na highway question jine mani buda housing thoi ba hojiki crisis se post analysis ngakne adi commentary me am lai me am se adu tawre yum tawre adu tawre ada tawre khoi noi tawi adu ba khoi na pun yem ma matam da di khoi May 3rd tagina May taramathui ba wa haitare ko sida narrative amani ko adu koi gi kano escalation of violence su leire haire gasu madu ki narrative to chalam magade somewhere May June July 5 ba do loire masu ya amane adu bu May trying to dagi di narrative se hongre mam di kuki gi MLA tarana adagi tongan ba moi gi frontal haiter spare head tawriba organization singsina manipur dagi tokhaiba sason nama natana akoi gi political solution leiroina haijala ya adu dagi di turn around ma lai haidi narrative se hongre haitare adu da lakpadu di manipur versus manipur thugaiba na lachat khre aduga branding tawuda su akoi manipur miyam si akoi gi temperament to 2001 gi June 18 gi adugum gi feeling du lakre ada laibak thi badi khoi madugi incident to May 3rd ki incident gi mamang da sarkar sina changchil lakhiba maroi ba haitare ko koi gi thabak thoram sing sida taseng na penda badigi hairi samna harbada popi thaba thingakpa adagi drug cartel drug trafficking si intensify tawrakpa adagi reserve forest area da enclosure leba myam takhai rakpa illegal migrants refugee akoi gi Burma da gi changpa mayam si refugee myam si biometric lo khalakpa adagi moi gi settlement si refugee tax na hab na ba hona rakpa adagi mathakta akoi gi political assertion si just identity da yumpham mo rakan da sum henjel lakpa haitare samna harabada ming bhawbo onthorakpa adagi adugumagi intensity si masada अखोगी थबक थवम सिदा कंसलक कुमांग संसलक हाइतारे को अदु डायरेक्ट हेरोन पूरा हेक्ट चैलेंज की टाइप त अखोगी कनो सिदा सरकार सिदा थेंगनगरे हाइतारे मधुगी कल्मिनेशन ने मधुगी मधुगी क्यूमुलेटिव इफेक्ट ने May 3rd अद May 3rd के इंसिडेंट टू मोना सॉलिडरिटी रैली में चटखिबदु अखोगी Manipur High Court na some days before ko asmain to na khoi gi ST gi matang da sarkar gi kari opinion le gi haidna che ma irak pa da based to we wane haba akoi Manipur sarkar na pulap ST oladam ne haisu kudak da sarkar da na hair ga su yaroi da ba central government ki makha da akoi National Commission of akoi scheduled tribe ki lebi du gi makha da inquiry to no report lo da layer by layer lor matung da madu gi parliament ta lakada report amane haije batare ko aduna only madudi just nama amakak thongbai wane somna kandadi karmain tawre akoi chingi poppy cultivation si ira line lo ya de chief sing si khoi khabar thengneri buduni lupa lakh ani si chahi gi annual keno piri bani mo thabak to mayam yam line khusumul piri bani aduna ngasai gi easy maning kari adu mo mayam sina no ina bak thumat khrakanda pak chaw karba koi gi chingi jaga sing maruina adu gi jaga sing da sigum gi massive plantation si lairam bane ba aduna escalate to rokhidana May 3rd di madugi lambin oina ba kakhibu na maram orakanda sounding ba khoning ba lebe mayam du nama ama thongchila kanda phudorak bane ba adi phudorak poi khudam di karigino hai matam da provoke to wi haidi May 3rd ki incident tu da ngasai hai ba su yaugre tongan ba mafam sing the forest khoi beaching mai thari bani noina ba thari bani fare adagi जगह खरा द इंसिडेंट तौरे है अरेगरी गाड़ी द किलोमीटर तरे निपान पूरा ला खुलाई पाइबे ला का तोरबम बंगला मई था बनी ए हाइदि हान की ऑलरेडी प्री प्लान के नो म लेइ बने अब अदु एनीवे अदु ओरे हाइरेगसु करिगे द मक्ता इमीडिएटली कंट्रोल तो बिया द बनो हाइदु May 3rd द
अखोई इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट से डिम अखोई डीएम कॉलेज अखोई यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी से कन्वोकेशन अमगी याव लाकी अदुना ऑलमोस्ट हाई ऑफिशियल सिंगसी अदुना कंड कॉन्सेंट्रेट तौर लेगिबने अदुगी नुंगदांग दु देदा सुंगले लेपना 24 आवर दु एस्केलेट तौई अदुगी मरक तुदैदा अखोगी चुराचंदपुर लेबा अदगी मोरेदा लेबा अखोगी पॉकेट लेबा अखोगी मैतै पॉपुलेशन सिंगसी नियर बाय डीसी ऑफिस ता अदगी एसपी ऑफिस ता कैदा नो इन बक्से शिफ्ट तौबगी अखोई पाउनै फंगिबने अरे मै थाबा को वेंडलाइज तौब को नो हौरखरे अदुबु मे 4 की इवनिंग दा पुंग मंगा ताबा मतमदा पुंग मरी मखाय स्वाइदा आर्टिकल 355 से इन्वोक तौवेबा आर्टिकल 355 इन्वोक तौबा हाइबदी करिनो हाइ मतमदा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर से सेंटर न पाइगिबने पाइग्रे पाइग्रगा आर्टिकल 355 इन्वोक हेक तौबा कुलदीप हाइब नुपा अमस ममिंग लाय मज एडवाइजर टू सीएम मान नोय पाइग्रे लॉ एंड ऑर्डर से अदु तरेट फावबदा तांग तरेट फावबदा अखोगी सिदैसिदा एरोप्लेन दा होन मयाम दो तौबनी अदुगा 38 इंस्टॉलेशन हाई तारेको अदि यम प्रोन लिबा जगह सिंगसिदा 3 टायर सिस्टम की सिक्योरिटी से डिप्लॉयमेंट तौवे है अदु इन स्पाइट ऑफ दैट ngasagi escalation dudi kanglup ani gi marakta kharab na ngasagi vested interest lebe sung aduna pura kharab na somewhere uncontrolled towi a civilian ngatani ku thabasu yage da adu gi mi kharasu dum lei hairiba may 3rd adaga may 4th ki incident tu da karigino security lapses khara legi bra haibena chingba question se honorable cm masana hairibani aduna madu inquiry ma tawrakanda madu thigana basu kanna sarkar gi maikadi gi directive pidana husi chathari aina se hygienic budi karino hai matamda hauzik aikhoina akhoisu pamba nate BJP की कार्यकर्ता नोइना बक पाम बनते नोइ यावरि बने कोइसो इन्वॉल्वमेंट सिदे जे नोइ यावरि बने आइ ngam sangda nuaiti रे मरोइना खोगी डिस्प्लेस तौरिबा खोगी मियोइसिंग असिना मोइ लेफम चाफम खंगदना स्वाइदा लेरगा मयुमदा मागी हंजनबा ngamदबदु नोइ नुआइति अदुबु लुरिबा वाफमदि मे तांग ट्राइन थोगी मतंग दगी लाखिबा नैरेटिव सिगी मतंग दगी दि अखो नाकल अनिमकी ngasai लैनरिबा मुंगना बसिगी मागी फॉर्म से चेंज तौग्रेबा अदि रिजिड ओशन गरे हाइतारगो सेम समना हाइरबदा अखोगी पॉलिटिकल सोल्यूशन हाइबसे तोखाइबा सासोन अमा अखोई मणिपुर दगी तोखाइबा सासोन अमा मणिपुर लेंगाक्तगी तोखाइबा सासोन अमा हाइरकाना करम मखलगी अखोई यासनदब नो परकदोइसे मदुगी वाफम दो एजेंडा दे याउदे हाइरगदी अखोई करमाय वारी सादोइनो अदुद वारी साबा हौरगदी फरे नोइ वाफम दु जुदुम याउलोसि शांति वारी हौरसे हाइरगदी सही कुनगी मतुंग अदु उम पुथोरकनीबा ग्यानताइको अदुना मदु खांगबा चाइ मरमदि मणिपुर की तुंगी फ्यूचर इन कोई हैंग ऑन तौरिसे असिदा अखोई बॉक डाउन तौबो याद्रे चंगजलुरबने हनबे यारो इन द सेंस अखोई लेंगाक्सि कंज मणिपुर कंज हाइबने एनआरसी अखोई कमन ओबि इशू खरा लेनि से एनआरसी सी अखोई नागागी एमएलए मन मूव तौरेनि प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन होइना असेंबली द तौरपदु मणिपुर की तोवान मयाम अतै इशू नोइ सपोर्ट तौरकांदा साइगी नाकल अमगी दि अखोई हुजि याउद्रिको सिगुम्बा कमन इशू सिंग मणिपुर से ngasagi अखोई मणिपुर हाइबसे अमुंग मसिगी फिलोसॉफी से अमुंग अखोई इंटेंसिफाई तौगम चंगेबा कलहलपम चंगेबा आई लोचन जगी ngasagi khoi government side dagi khoi wari charana ba hon khon pa sai point ma yauki bodo khoi mamang do honorable chief minister na khoi ji wari charana ba room ma lobo leire kan haibdi khoi taja harebo adu next day ma da koki ge mele tarajna ngasagi am surprise wala dar ko honorable chief minister ngang ba du khoi du mo wari charana ba leite ga no ma yamna chathi bo khol ma do nga ki bo don sai ya si kai tang panbira mo ai haije ga do na haining ba haije sano moina khumning ba khumje sano आइदी शांति की वारी साननबा कोई कॉल आउट तबुदुदी कोई इथौनी अदुगा करम एजेंडा दा मणिपुर पुनबगी एजेंडा अमदा वारी साबगी लंबी दुदा सोइनकी कोई सुना कनगी कोई सरकारी मैकेदेगी दिदुम खुद लाउन हांगदो लै हाइतारेको अदुगा मोइगी वाफम दुदी ngasai मणिपुर हाइबा कांसेप्ट सिदै सिदा यारगदी दुम वारी सादोइनेबको अदुगी वाफम दुना एजेंडा ओइना पुखलाकांदा नैनिनबगी तंजा अमा लौबा हाइबसिदी हौजिकी तंजा सिदा यादौ मानदेन खल्लेबा अदुदा सावरगदी मणिपुर मियान मसु यारोय अदुगा हाइरिबा वाफम सिदै सिगी पोजिशन अमा स्टेलमेट अमा लैबे सिदै सिदा अखोइगी भारतीय जनता पार्टी हाइबो नेशनल पार्टी हाइबो रीजनल आउटलुक ने अदुना अखोइगी रीजन सिगी इशू सिगी मतंग द एनी कोर इशू लैबे सिंग दिनागा पॉलिटिकल डायलॉग पो ओइरो अमाबु ओइरो ममांग दसु अखोइना पॉलिटिकल पार्टी याउद्रिङिदा मोदी की मागी फजबा हामा हाइबदी अखोइगी कोर अखोइगी इशू सिंग से रीजनल इशू सिंग से अखोइगी रीजनल स्टेक होल्डर सिंग सिगी यानाबा अमा लैतना यूनानिमिटी अमा लैतना कैदोंगैदा वन साइडेडली अखोइ युमफम ओइरकांदा अखोइ मदुगी रिजोल्यूशन अमा अखोइ लौरोय हाइबनेबा
aduna sigumba ki khoi gi position ama leir kan sida khoi na yam hastily yam thuna temperamental basis ta ko ai adu tawre ada tawre hari ga lobu ya banate tungi future kan dore bani maram di khoi gi program si lepa ya ba program am ta natre ba popi ya that pa ta bani khoi gi forest enclosure khoi thingma ta bani adegi khoi gi ngasai gi illegal immigrant changpa sing che khoi biometric logo mo identify tawbu ta bani ari overall khoi manipur da mitop kyam changre hai be official record lei banate maintain tawbu nate ari FMR sing arang nan lokthop da ngari border fencing ji kilometer 39 tara mutang hauda ngai huji kilometer mafu gi hauna ba pandam thamli aduna sigi mamang da khoi gi unofficial account ta kayam mitop changre hai be important ore NRC se aduna mang da tar ba khwai gi tawde ya ba ithau amane ne khoi khalle ba anu BJP gi top priority hai ta ba tar ko masidai sire khoi NRC si tawni hai be gi khoi firip si lawra kan da khoi lei aduga masagi question amada se khoi gi handa ki MP gi importance kai no MP gi importance di khoi hojik ti constitutional exercise amane board ni na mai party gi ngangna ra puduni adu whatever manipur gi context kan ba party ne deliver to hai be do se FMR lok tho rei ba border fencing house lai ba ILP pi rei ba adagi ri khoi gi manipur gi khoi gi border da hana Assam Rifle sing ji praja gi khoi gi trust to confidential moi da mangi badu khoi BSN of Sindhu ni hairei ba siguma mayam si BJP na taurei ne ba arigi marakta amu ILP to matam da manipur CAB se ko sungpam pang roji CA haitare ko CA pang gi da budu karmain to duna ILP de extend to shelakan da aziki CA gi provision du da ILP na to ga ko gi 6 adul se pa jaga sing da di CA jana roi ni hairei ne ba haibati overall ko ni yang matam da di manipur praja gi northeast ki maru ba core issue sing si somehow ka down the line sarkar sina center na maru deliver tauri ba adugi thajab gi basis to dene ba khoina NRC si su akhoi hajuki modi gi thap tam chi la kan da sodam ki deliver to kani harise aduga hoji yengo 272 ni sarkar ma form to gi benchmark se 270 ju manong da congress ki hoji fau thado isi chani ga trying thoi orang ren khalle adigi as per previous record to yang tara ga di saruk mari thok gi amani congress na karise aduna sabna harabada kage na karabada akoina probability si congress ki kuntra mangada ne ni phuni thoi phau oiren khallasi aduna somewhere kadai da no madi adugi sarkar ma hek form to ga lit to ni haibidugi prospect to di tasengna leidi leitra bane ba haidi Rahul Gandhi Sonia Gandhi bole pa ngamaktra bani adi mane Kharge bole pa ngamaktra bani haidi disseminate to rein heba haidi congress ki position se sum disseminate to rein heba aduna haujik se khoina haiba thabak mayam se BJP lengang la amatum deliver to rakpane ba adagi di khoi pung manga da yum dagi changam da ba yabadu chang da ba ya ta ba do ke kiram madu madugi social transformation ama ngasai sense of security do create to rein praja sing da phau lain mana kita question amtam puka jauge coming back to the present situation se lak jara kan akoi ojana se panbi gi hastily to boya da ba akoi madam mayam am so haibi ga haibata but akoi huji chathari ba ongoing war se haibata re thatara matoi je phajal amne almost sahi ma pha dawra bani haibata re masida akoi praja mayam voice haibta hangi bise kari gino akoi gi prime minister still remain silent ma silent oi se kari gino haibase ne ba akoi yes akoi home minister se akoi amrani la amadu da ma 15 days after 15 days manung da mula kan haiba la kidre akoi wari sanari awang ba thaka samai inter haiba mayam phong lay adubu prime minister na ko je matam se tha ama ani gi wasina laktram dana misi mina kai ka se dum paludraga so hena sathi na khanga bani aduna la ama kan da mana wahi ma haiba na taka magi kari gumba kanu kharana huziki lai remi situation turn out se another turn out amala amgadra haibegi man huzibuk remain silent or se it's a big question haibata sai matang se kai thambini expectation haibesidi noina bul lebi yagane ko ground situation se ke di yam thina khene adu ai wakhanda Prime Minister na Manipur gi matang da akoi silent oigi haiba wafam do madu yamna magi kaino da akoi hai mayam thana du lawi adu buko aidi adu gi marak sidai sida August ki tang nipan orang nen khalle no confidence motion na Manipur issue do pukhalei ko Congress na madu gi mangoi na India gi Home Minister na opposition gi leader sing da koi Manipur gi matang da discussion to si haibane ada mayam sina hai na prime minister gi wafam taning haibane adu khwaidigi right person je hojiki context da is Manipur to deal to risi ground da lagta assessment to risi India gi home minister ne ba home minister amana invite to na khana se na haiba matam da di moi cooperation pi de ba walkout to gi ba home minister Amit Shah na pung ani ga minute 12 ne ba Manipur matang da thammi se
clarification se pi gare marak ta su question answer mayam tong nei ko adugi mane tawgi next day da no confidence motion gi final kano si dai sida akoi modi si wangang he ba minute tara rum wangang mu matam de da modi na amit bhai na thamgi ba wafam manipur gi matang do madu akoi government si gi oiba akoi gi oiba po ni akoi gi kaino haitare ko wafam du adumak ni aduda kari gi thaje da bano khana se haibana yadaba aduga kano tawsi haibana yadaba aduga intention ju ti manipur gi issue gi ne na haire no confidence motion thangalakpa matam na multiple issue ni no in kothok ta na sarkar sidang kar se no haidana tawre heba particularly manipur gi issue du khakta tawgi deba no confidence ta seng na madu gi on record to khoni yeng tara ga di ko replay taw tara ga di adumak ne adubu yes akoi matam chana akoi gi prime minister na wangang da badu akoi yam ethnic kaino mo crisis mo oibanina community involved to boduna haidi nakan ani makita akoi hayeng madu balance oi hodra kadi madu gi kaino khara lakadra khotra haina magi oiba reason ama leram kani so me maki hai gine to in between high river holes kaino sidai government sigi oiba wafam do di yam clear kat on chali hai jab tare ko se separate administration ki demand am torok pudu BJP maikidegi official on parliament ki floor da koi pira ro hai gre aregi di akoi border fencing to ba yaro na mu haire akoi kanglu kharana madu to ba yaro ta haire adubu manipur miyam na pamba border fencing to da yade do cabinet decision lo de border fencing to ni haire are FMR lo thop yaro mu haire FMR do handaki kano sirism FMR do lo thore la laksi dai sita aregi di amu akoi biometric ki kano do makha jan chatha ba yaro ni irang haure arigi kano da Mizoram da madu khoi tohlo haire union government na manipur na madu tawgada bani na manipur sarkar na haibudu ita thaja dan adu su mu makha da na tawrani na center na mu tawre aduna akhona holy yeng matam da di kanai mission da leino highway center se sida ira line point 1 point 2 point 3 na taw matam da ira line leira bane ba adu gum bugi yam sensitive ba balance to is da haidi community involved to bodu da mori gi silence do da leibra haibudu ne ba adu finally magi individual level man hayeng magi adu gi capacity to da man matam mama da soin ne ki magi kaino se akoi gi phongdo rakhini haitare ko hojik phaugi di akoi na ujaba haitare ko adubu mana silent oi hairaga su tawrei ba thabok deliver tawrei myam sidi manipur myam gi political aspiration aduga manipur myam gi myam pami ba sidai sida madu honor tawrakanda madu respect tawrakanda noina ba deliver tawrakhibra haina ai madu gi thajaba doi onkusu thamjari